program is powered by Mayol app. Mayam Kurum Sare don't include some Raj Nongthombam Manung Hutna hari ba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Mutan Mokchiri. Impact news na Manung Hunagi Tharamda lag libatara into Suba Manipur Legislative Assembly ki Mikhal Gamari Lenana Kendra Khudingi total libe intending candidate as well as sitting MLA Singa Punna Lakadru Mikhala Sida Kanana MLA Oigadouri hari ba basic question asika lorana hari ba constituency asigi amadi state Manipur ke damak takaramba vision Levy bage karamba mission amaga lorena sanction gadori bage karamba Manipur ma karamba constituency ma pambi bage kari ge damak ta tholo libno amadi leba ki issue sing kendra ki issue sing sida ma khoi hoiba kari strategy plan leba ge haibi matang sida aduga hairiba khoi khana ne bage thormasi ki khuthang da habatar tongan ba constituency dugi voter sing na miyam na ma khoi gi right candidate sing adu khanjana bagi khoi equal platform habatare equal playing field ma khoi pi na provide to no bage adum laba Tanjam Kalok Jaba Kanana MLA Oigadouri Hariba series Tugi Kasina Jiribam Assembly Constituency ki intending candidate Singa Unajabagi Tankagni Lorana Ngasigi Kanana MLA Oigadouri Jiribam Assembly Constituency the Saru Yabinu election delivery joining us tonight on Manung Hutna Hariba Assembly Constituency Maki housing is sitting MLA MD Ashab Uddin Ahmad Ashab Uddin Mutaramok Cheri. Welcome to the show. Appreciate your joining. Also joining us intending candidate Lesang Them, Veerjeet Singh, Veerjeet Singh, welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us, Asangbam Biren Singh. I will Asangbam have any class. Okay, Asangbam. Okay, Asangbam. Asangbam. Okay, Asangbam. Asangbam ako ipisa na susemdo pinabising jari. Asangbam, Veerjeet Singh. Lona na mathangasi. Asangbam Biren Singh. Intending candidate ni Biren Singh. Welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us, Ahongsangbam Surendrakumar, Surendrakumar, welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us, intending candidate MK's Abbas Khan. Abbas Pusutramocheri, welcome to the show. Appreciate you joining too. Han Basi, sitting MLA, Sabudin the Malak 4.5 years, Hele Habitat Rosana, Jiribam Assembly Constituency, MLA Oina Leviresi, Ano Wamikal Sulakto Reduna, House of Pavasida, Jiribam Assembly Constituency Oina. Tobi ki development ki natraga kendra se ki miyam ke damak ta packet ki thabak thoram mayam sing habatare hairiba mayam sing asi kadai phau pada ozana 2017 ki mikhal ki matamda vision yengbi ki vision dugi matung ina pangto pikhr bage kadai phau ba wali bage wala riba sing adu matang ki mikhal da ano vision amoina manifesto da happy gadori bra karam mong da library kamai thamini hoja mayam thuram jeri ayakna haukiba chahi mari makhai sida obirakpa thabuk program sing haibada ay ahanda maktara jiri developmental program sing with great honorable chief minister the pinning maram bi mahaki yamna visionary web leadership ki makhada ayakna tobirakpa jiribam ki thabuk sing manungda Ekhoi Lena Panjabada Matam Yamsangani Adubu, I Kratam Yamnamacham Bakratang, Panjarake. Jiribam, Honorable Chief Minister leadership in Makata, Ekun Pibang and Messi Prazagi, I found with the Pibang and the Jiribam, the Helipedama, Harinagarda, Ekui Prazagi Iba, Kudura Mapibani, Anish Buda, Ima Singi Marketama, Jiri Ima Kaitelama, known as Haraga Pibi. Transit hostel for doctors and teachers. I have any Mishu, Jiribam, Mishum Borga, Sub Division, Makam, Pikibani. Lorena, Minister of Minority Affairs, Kimakada, hostel, girls hostel, Maria Masak, Sakre, Lorena, school, Ahuma Masaro, Aduga. Ekhoi
residential school ma hoji goji under construction da process da under construction da leri adu ma sakta dongan tongo state plan da school mayam sare adu ga lone school phagalanchi mission ki makha da Jiribam ginang da leri school ani sir Netaji high school asi already completed waikre ani shubada Jiribam higher secondary school asi under process ka lei bani adu ga lone na ayha ki local development fund ki makha da Sabada community hall Nifu already completed tawre Nipa anam under construction lairi aduga within my remaining period aku mau mendesagani masih aku target lairi aduga loine na intervillage road ayamba maybe intervillage road tarit mukti sakre PMJSY ki makha da sumayam sakre aduga loine na tourism ki makha da Jiribam da khwaidagi maming lairaba egogi dharma jo hai tare Mahavir temple da eco tourism park ma hoji goji under construction under process da lairi agi local development fund ki Manung makha da aina sarakada dong taruk khak sabikre aduga money irrigation water supply schemes and Manipur gate hoji goji under construction da lairi masi gumba sabak singse aina hokiba Lorena atai atai sabak sing asi hoji ekoina kanna honari tam samna habada Latingal high school da women girls hostel ama under Samita scheme ki makha da hoji goji general lodina laire okay by road general laire basi shi athu pada hogdo male aduga loina tongan ba ko social welfare scheme mayam maina tawbikre jum kun muksabikre masi ke nogi makadani ek local development fund makadani jinga new chamri da pb khrebari suman to kana aina tawba thabak singi manungda kharashima panjarisini Okay. Ado ozana topic ki ba koi chief minister ki makha da state level ki oiba makha da topic ki ba duga local area development fund ki makha da topic ki mayam thambire ado high riba mayam si yengorga 2017 ki mikhal ki matam da oza Ashab Uddin na Jiribam ki damakta set to ki ba batare vision ama vision Jiribam adu ki Jiribam donga si oibira bra sini uza miyam ki living standard lifestyle se improve tawra miyam se nungaina leirabra lambi thong nungairabra ising phangabra haibagi basic amenities ma'am se leirabra sinu some already achieved to hore adu lambi gi yam seng na haibada lambi gi problem kitang di lairi hoji thokoda nasi Jiribam bhagina tana all Manipur gi unadu mayam lambi condition kaya phatta bani adu ai gi honorable chief minister amazing concern minister gi meeting makhada already sakhra bani hoji goji khoi gi khutta sab kharachi lairi masiam torap kan da already lambi gi problem di loram gani aduga isingi matang da haibada hojik ekhune paikan leba JJM ki makha da kuni khayama lairi another 20 ama koi gi NDB ki makha da lairi hari bathabak ani siam lotion ba matam da jiri da di tasingna thakna ba isingi problem bi lairo ezan khali koi kaino se deadline se karam kan do idino hari water supply ising se karam kan November da shuru some unit khara koina kano hai tare masi inauguration tawraga mayam listener ge pandam thami aduga loine na 22 gi election gi mamang ga yam baloi gadra ane thaje okay election mamang da ayam loi dong male habagi wakum thambiri adu ozana 27 de yengbi khiba vision Jiribam hujik 2022 da yengadori ba vision Jiribam ozagi vision Jiribam se karam makhali Jiribam what kind of Jiribam ozana pambiri se Jiribam se yam seng na have the peaceful Jiribam am pame number 1 number 2 development laiba Jiribam am pame masi pandam sidi matam khadi sangani hojiki aikogi laiba honorable chief minister gi vision makha da aikona torapati da situation handakti santini bhajana lairen khalli 22 gi matung da situation na develop oiba economically sustainable district am situation na oiba ngambani ane thajai okay economically koi sen thum chida sustainable oiba sustain oiba masana akogi self reliant oiba constituency mo oiba ngamgani haibagi wakum thambiri 2022 gi election matung dagi di haiba adu hoji hawgi oina chahi mari makhai manga phark pasi dadi
fanam di improve tawri habi wapna sing musu thambire du kadai phaw improve tawbirabage tawrabage Jiribam se masidi yaning da mayam leiduni yaning da namar moiraga ngasi madu contest tawni hari wapum sing se Jiribam da amta leite Jiribam da leiba taraga su masi level se yamna nemna leiri ani phim digi ihong de marmaduna madu challenge tawni habi wakalon da thopirabi intending candidate se de wahang se laksagi an busei oza Veerjeet tagi hujrage oza Veerjeet kamai thambinge koi sitting able insu sahi mari makhai se da tawbi aba thabak sing mayam baikhat pire habi wahum sing thambiri adubu kadai phawbada Jiribam se develop tawre han lobi bi ai develop tawde habagi natraga tawgada sang du yaude habadagi ngasi challenge tawnu gudam ke as a challenger amoina thopire ni kari area da challenge to bikaduri bano oza gi vision Jiribam se karino thambiuza thank you Raj. Yes, and the especially Raj amadi Raj ki team the impact ki staff na thangchari aduga election bi ba koi tani candidates sing busu impact na buchari nana na ngasi koi virtual meeting si buning ta bi ba koi especially Jiribam ki praja sing Manipur ki praja sing busu impact na buchari rasa ta sing na haira bi koi hojiki koi library ba honorable MLA ki development kind sida peli na PND hybrid sida koi rajniti to budin na chade okay ta sengna akoi si akoi ni yenge bi si vision na darkar le sai raj da hybrid ba Jiribam ji kari we ni no hybrid ne adidi akoi da huji lai darkar se akoi si Jiribam si karam phim da lai di hybrid ne ba akoi da hang da question se aduna aina mukai da noi jadi si batang da ai ta sengna akoi si party organization the rajniti tawjaba koi shari shamu social activists aduga political activism in hajaba aduna akoina ngasi ba ai taseng miyam da officially jirigi prajada ai isha se bol le pani han declare to ba til laitri aduga aina ngasi ba da jirida aina work tawjari aina party gi ai gi mihudam party da koina phama paijaru bidna koi gi party gi karyakarta or worker man to sing tawjaba adubu nuai jiribudi ngasi ekoi gi rasna natraga impact dina ekoi bo intending candidate am oina count to wirise masi that means ekoi na leijeri waklon ji kari no habis why kari gino ekoi na ngasi pawda ekoi na se telaba matam khri ngadi party gi oiba sarkar am leir matunda ekoi sahi bani makhai se masi sarkar leitri ngadi ekoi party gi tabuk thoram ji tawraga laksagan pamanga ekoi na BJP yaudre si ai it's a 2021 da BJP yaure one da yaure ga ngasi phaw BJP gi wena lejeri ado koi ai mamang da 2001 da ai koi gi Jiribam gi ward number 3 da council gi miri pa moin left secretary ai maiti gi board mari dai maiti adu gi matung da gi ai koi rajniti da board ne pa gi candidate amoin ngasi phaw la khidri ado koi gi ngai badi ai na candidate oibigi habigi wakan se laitri hagdori bra only parties akolan ba Jiribam chakolan ba pamba khatong oigadouri bra handa gisri contest obiro hari bro yes adu doi thun dege adu akona na yo posing sai gi ekoi na the time will speak habigi tasena ekoi gi Jiribam se sai gi honorable MLA na high video report kara bi sunna ta ba ekoi gi sarkar si lakpa gi thabak thorom tauba mayam honorable CM Biren Singh gi leadership makha da Jiribam da hana torom da mong gi kano mayam development volunteer work mayam tawbire jiribu maru wena lobi da honorable CM directly ekoi gi CSO sing da communicate to bi yab ki dong chabal leire adu mayam di leire but akoi na hangiba question ngasi oreba Jiribam se Jiribam se kari oirakani haibisne aduna akoi na hajiri di aikoi se hoji su akoi party da leire bisi ngasi ma candidate se ni khradi wali masi haibiru bra na traga na masang yaw khudong chabal leite yes sai so haja hogre khoi oja ke Sharat Kumar adagi oja nangmera pam Buddha Chandra ani se khoi impact news ke mai khadi yam mangjau na dum haija bani yaw bi na gudang ngasi gi numit sida adu ngasi khoi ngarang han bak phau haide khoi lep tan dum haija bani du khoi gi khudong cha da thabak khara lei badi ha batare hodi khoi thabak khara na jana bana mar ngasi se yaw badu khudong cha da na ani oja ni se yaw budu khudong cha badu khoi da khoi na lojaba ngam jadre ha batare otherwise oja ni se khoi contact to jabani oja ni ngasi thabak chin bana mar ngasi gi discussion se yaw bungam ki tapne ha batare oja makata ado akoi na hajiri badi akoi si party da ngasi ticket tanaba mayam man nei bire akoi ni yeng jiri badi Jiribam da infrastructure khar develop to budu nate
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ slogan ji save Jiribam haibani why karigino hai taradi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ Jiribam kanba haibisida masil ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ territorial boundary gi matang natraga kari mayam ama agenda mayam ama lei ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯖꯤꯔꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯣꯔꯣꯛ ꯐꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯖꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯒꯗꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝꯈꯛ ꯂꯩ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯃꯇꯥ ꯁꯔꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯟꯅ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄꯤꯔꯝꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯞꯇꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯗ ꯖꯤꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯁꯔꯒ ꯑꯩꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯐꯝ ꯄꯥꯏꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯉꯝꯕ ꯈꯔ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯊꯕꯛ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯛꯁꯤꯡꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ NEITBꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯐꯪꯗꯗꯅ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯏꯌꯥꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯗ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯌꯥꯝꯕꯅꯁꯨ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯗ ꯂꯥꯛꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯨꯙꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ if ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯅꯤꯡꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯖꯤꯔꯤꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯌꯦꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤꯚꯂꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯂꯒ ꯖꯤꯔꯤꯁꯤ ꯀꯟꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯆꯍꯤ ꯁꯥꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯍꯤ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ 2001 ꯉꯁꯤꯐꯥꯎ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯇꯧꯖꯔꯛꯏ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯤꯀꯔꯇꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯌꯦꯁ ꯄꯤꯄꯜ ꯋꯤꯜ ꯇꯦꯜ ꯑꯦꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯋꯤꯜ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯊꯥꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯥꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯏꯟꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯎꯕꯤꯔꯛꯏꯗꯣ ꯋꯥꯏ ꯅꯣꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯀꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯚꯤꯖꯟ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯌꯦꯁ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯔꯦꯁ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤ ꯆꯠꯂꯒꯗꯤ 222 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯒ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ 13ꯃꯨꯛꯅꯦꯕ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯁꯤꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩ ꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯊꯣꯡ ꯉꯥꯛꯄ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯊꯣꯡ ꯀꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯍꯦꯟꯅ ꯗꯦꯚꯂꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯔꯥꯖ ꯁꯤꯊꯣꯛꯄ ꯑꯝꯇꯒ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯟꯖꯔꯕꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MLA ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯕ ꯎꯗꯤꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯗꯒꯤ ꯀꯥꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯗ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ MLA ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MLAꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯈꯣꯠꯅꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MLA ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ MLA ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯋꯦ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MLA ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟꯗ ꯍꯥꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯇꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ प्रजा ऑनरेबल असाब उद्दीन से मान प्रधान होइबा मतमदा अखोई करिगु मखलगी मागे मायक वा ता हागिबा लेते स्टिल वोट काराबा मतुंदसु मान वोट लेफम मतमदसु मांगदा इलेक्शन की मतमदा ऑनरेबल MLA असाब उद्दीन वोट लेपा यारोय हाइबा जिरिगी प्रजा थिंगिबसु लेते काराबा मतुंदसु माबु एक्सेप्ट तौदना मियामगी लीडर मनि मियामगी सुनि हाइबना जिरिगी मियामना थापा पाइदगी थापना लेबा किलोमीटर 119 की डिस्टेंस लेरबा मतम सांगना इंडिपेंडेंस फंगबदगी मतुंगना लाखि सरकार में याबि जेंजन बिद्रबा नेग्लेक्टेड क्वाइदगी सोथरबा केंद्र मनि हाइना लेइबा केंद्र की मियामजना फरे अमबु ओइरे मराय भक्त तमंदना मा बोट कागरबनि पान जिली तौरकनि हाइबगी थाजबदि लेइबना मियामना मौन काइफिबदि लेइ लाइबक थिबदि ऑनरेबल MLA ना जिरिबाम की मरुइबा अखोगी लमदम सिदा पोको चाव अखोगी कम्युनिटी मयाम सिगी लीडर मने अंदर थबक तौदबगी पोसकमा उरकपा मसी अखोगी मियंगसु मियामनसु हाइरकपा अदुना अखोइना लेइ देइबो पोसक सिदा अमो अदुना अखोइना हाइदिनिंगिदि अखोइना लाइबो पोसक कम्युनिटी लाइन है बता कम्युनिटी की लाइन दा डेवलप तौबा अदोंदा यामना चटपगी महत अखोई जिरिबाम एज अ होल जिरिबाम की दमकता करी तौबा तौदबा अदोंदा ओइना ओइ जिरिबाम की डेवलपमेंट है बता रे मदोंदा ओइना
sanction no gadi hena Yes, dong wale okay. kan jage oza Biren aduna ai I just- oza Biren dong la oza Biren ju BJP gi koigi koigi intending candidate amoi na Jiribam de thokbiri hujiki oine dia batare adu ultimately koi thokbiri ba BJP pu nungsi bi ba support to bi ba mayam sing manung da amada koigi BJP ticket se phangi duini oza Biren na phangi bi yai oza Biren na phangi basu yai oza sarak na phangi basu kana gum xy amana adum phangi basu yai batare adubu hoji bogi onedi BJP gi intending candidate and oza su lebiri aduna oza gi oiba koigi vision hai batare Jiribam ki vision se kari oi biduino adubu this is a competition election hai was a competition amani election numir khang natana madu mamang ding laiba preparation mayam campaign tori mayam sisu even ngasi ki discussion itself sisu competition amani hai batare aduna competition amo itaragadi amana amo bu challenge to no batabni ozana so soidna challenge to birong ni marugina challenge to duisi sitting MLA the challenge to duni on development ki perspective not on communal line adu itaragadi ozana tobiri ba challenge se karino and ultimately Ozagi vision Jiribam se karino hai bas clearly miyam da thambi Thank you, Raj. I nasi program da participate topi ba ki participant mayam puna bukti kai kamajari adu da tabi ko mayam puna bukti kai kamajari adu da loina na impact TV mi so anda ki ahan mo ina haiba aina kangam da ahan mo ina impact TV na Jiribam yam thawai yong na ukat piling bagi sapat habing bagi khongthang amada anda ki technique candidate ki vision thing mayam de expose to na bawna birakasi it is a grateful to the impact TV adu madi thamjani aduga mang da thambi gi ba aikogi MLA side na thambi gre now thambi gre asigi matang sida aina madugi video पर reply picking है लेके aina haje ba this we are all intending candidate mayam ayam badi aikogi BJP gi the ticket ana bani ngakani so we have nothing to say against each other ticket apam budu da aikoi loina bak support to da adu dagi amo ras diri gi keno se aina yam thoi order participate to juri ka de this is my first I nagri ko idi major yam thokal da bami ni adu adu ras se thoi yam to juri I get adu diri gi da to yam thoi de I again thank you thank you ate ye adu da aina thamjari wa point di aikogi MLA sahib na kana mumta aikogi series ka holding ai lite magi vision dugi matungina magi number capacity amadi daiviga state ki resource matungina tobu yawa tobirame this state government is our government we are supporting this government adu dagi amuka mo aikogi Ashab Uddin su sahib su MLA sahib su hoi aikogi ti now tobu yam ni na ba yamodi marata I support to Viva Mage, Padan, Anira Kamna Circle support. Yam Luna Tinjara Pani. So he's trying his all best. Not up. Other to the Aku Jiri the Holy Lady to be Lambi or with a higher to the Mama Nita Ramba, Aku remotest part of the Jiribam, the Aku bed Nari virus, bed medical center virus, water supply virus, Lambi virus, Aku the hospital everything was office ka se office pudi oiram de district oiram de ki mang da SPO ki makada office mata mera officer amam FAM the field assistant amam to every office was running smoothly adu hojiti district kole chakhole DC le raga DC le raga PO rite to vi mayam khali de lekhalpa adu DC office da revenue कोई receipt revenue fee गया ना कितना fee के चलो तो receipt तो भी ना कोई हो ले रखता है मैं hospital होता hospital building होता है जब district hospital सागर होता है साधु सारे को मैंने चुका ना होना भी अगर ये order same की मखा दस ये की काम करते हैं हम भी रखते तो होली फाउंड दिल्ली hospital है ना referral hospital है हमने है ऐसे चलो बगा चलो चक्रो इफाल चक्रो नॉर्थ चक्रो काई ना भी होता facility pumbasi lai tabai tare school ki pinguraga su hoji ka lai rabate school ayam bak handa ki covid na close to bi to ki wani nalam dadi chhatra mayam laga taki na ojam ta lai roy more than I think accurate number is 800 around more than 200
खाली ले आदि अहांग ले वेकेंट ले अदो स्कूल मयाम सी तब तब ना तुम बिल्डिंग को दी मयाम सारम पे जाए बिल्डिंग का साबती अको सारी ओजादे मोड़ रही थे हॉस्पिटल फंगी पीएससी की फंगी अदुना पीडब्ल्यूडी की खंगे एनी ऑफिस हॉर्टिकल्चर की खंगे ममांग इधर दीदा फॉरेस्ट ऑफिस का से डीएफओ फॉरेस्ट अदोगी डीएफओ रबर का अनी ले ने उनके अमक खप निंग लामा होगी तो होंगे होते हुए तोड़ कर लेकिन ना लेकर आए अदुना ऐसे पांडेरी बती लेरीबा दिरीगी ऑफिस मयाम से मथो निंती लगी अदुदगी अमो दिरीगी लेरीबा ऑफिसर मयाम से की करी वाली केडोमी अदगी वाल बेसिक तो मेंशन होना बिबा स्कूल के वाल बेसिक मेंशन होना बिबा अदुदा लेरीबा इंफ्रास्ट्रक्चर मयाम से अतोल पकड़ा जस्तो ले है किसी लगा वाकेबल होइबा पब्लिक अमा वांगे थोकचरागा दिरी एवर बंती यम चौबल लम उजत्रगसु कम्युनिकेशन ता अदुमतिक नुवाइतबा मफम मोइन लेरी हरिबा remote part of the village tagi thora aga headquarter lag matanda akogi canvassing the facility mayam do ekta khajna ma party naba or ma koi da telephone meeting do official duty to toga magi tawning ba chi tawr ta ro ngam giba or ti papa audi adu bibam da ama ho leite mati ki mayam ke akogi MLA side na ona ba yabde ona supplement to ina अतुक बवालो रिबा मयाम लंबी तो मतन दे तो जेटी रोटी होजी जोगी सरकार नदी ऑलरेडी फनी ईयर दिहायर बने औदी पावदा थबक जो होब्री गाड़ी फोगी आपनी कंडीशन की पब्लिक में मयाम बजीदर उतना रहे अतुकी पोरो बेका का हरी मपन जपुरा दो है मपन के दिल अना बम तो कहता दिरी जपुरी दिलने अदुना हिंदा याम बराक गेंदा न दिरी तो पेशेंट की पूरा और पब्लिक की नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन में चलता रहे अदना आईगी कोइदोपा अतोगी केनो सिंगा अतोगी सीगे अतोगी इंटेंडिंग कैंडिडेट सिंगा आइना याम नुंगाई जबदी अन इंटेंडिंग कैंडिडेट मसिंग सु यामपी यामी बीजेपी की सु यामी अदुको बीजेपी की देना खर्जबदा टिकट इबी रखो मी दुदा कोई मयाम पुना सबक मिलगा और बजीगी मा अब दिल्ली में पकड़ में बताया को पार्टिसिपेट करके कर ली ये टिकट से सीधी रख को सीधी रख तरह से मैं आप जो फजन कोऑपरेशन टिकट रखने ने कर ली अदुगा को की आई तो पर विजन नंबर हाई को दिल्ली दु लेबा ऑफिस में आम से तसेना वाट तौरनबा अमदी पब्लिक पब्लिक अदुना औपनी वाले ऑफिसर मचा भोगी लेबताई टीओन भोगी लेबताई मसीगी मयाम से रिटायर तौगिबो मयाम से होदि फौबदा हापक्तबा ओजा रिटायर तौगिबो मयाम से हापक्तबा होदि कोविड की स्कूल हांगदबगी अकोई फबगी वानी होदि की हांगको तारगति कनाना लाइक ताकि तो याबति अरु वाबी मोदी होते तो अंदर रिक्रूटमेंट प्रोसेस का लेरी मसीना याम सुना हाइदोगा दिनी बिसु अफबा नुंगाइबा मबा म पोरपा ओइसन हाइबति की समझके अदुगा इसागी बबिजन हाइबा तारगति दिनी से नेशनल हाईवे पावरगा नेशनल हाईवे अति इम्फाल लगी लाइबा आम लगी लाइब में अंति तो दिन पावर चले गई हाइबा दिनी से 24 आवर दुकान का से तो हांगना बाजार का तो हांगना आसाम से लेके समाइना मुंगाइना पब्लिक में पुलिस का अदुगी यामना ओके ये है जो समाइना यामना पीसफुल होगा राजनीति से यामना पीसफुल होगा कंस्टिट्यूएंसी अमने कोई अतई कंस्टिट्यूएंसी तरी ऐसे कम्युनिटी यामने कोई इधर अराउंड 10 11 कम्युनिटी इन ले मतलब ज्यादा के तारगत है बस सिंपली डिफरेंट पंजाबा जो भी डिफरेंट वकलो लेबा तनी बच्ची की मयाम से की मानना तो मतलब सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास होगा प्रिंसिपल ना की मखा है कोई सेशन में करता है वाई की मरु रही सबका विश्वास है बच्ची है तो ये होगी मेरी से जाति हो लेकिन में आती खाद्य नरबरा है बच्ची है कोई दीदी दा खाद्य नरबरा अम्मा लेबा मान
Abia Kanana Honama. Deficiency of confidence. Amadi Marasa. Other another lady, people later peace will return very easily. Then Atopa Amadana, I call you MLA, really company MLA I sometimes in the Punjabi, my consideration character of MLA Mayam say, Manipur lawmaker we doing it. Lawmaker we doing it. Especially Manipur Bukhanga, Manipur Munisiba, Munisiba, Adugumba, elevating already about vision to that Giri ever did report, Giri say, right, according to MLA standard to Adi Mina. You have peaceful over Amadi Amana Pajanova. How Hajan Ragati echo machine, Kingdom, Namuni have Amadi today. Aduga Manipuri, very far ahead of it. Manipur didn't out the bar. Aduga to specific car for a Koina, 9 November, Manipur, Kanjaba, Ginting, lawmaker in the Karapataraga. Naturally, my constituency in CBN, Adu Matata, I told you Manipur will be the power and power. Adu Matata Mutamu Giri, about cyber to be the Lahat of what the Siba, Adu very high. Okay, we like to do already. Actually, it's not from Jiribam. Adu Regato. Mau ini dari negara ini, ini cuma tempat itu bukan anjir apa itu, ini ayat itu saja. Aduga, aduga, MLA saya tu lagi wajib, audit medical board manager saya kau MLA si independent nama boina. Tengah kira, tu sekarang kita masih tengah boina lagi. Ya, mereka di tengah kau memang kita jumdi boina, jumdi boina si hari itu kadang kita tahu. Okay, okay. Ozagi Biren Singh clear on a Tambikre Matang say Uza Surendra Dalachi, Uza Surendra gi Oina, Ozagi Sokwitaza, Uzasodum, BJP who support Ojaba, Mr. Amakana Habigi, Wapma Hapetazi Habitare, Aduna, I am Ba, who is Indian candidate in a topic, Jiribam, I am BJP Punsibipa, or BJP ideology Makata Jiribambu. Ano ba Jiribam and Bapambi Pangato and the things they have a to Ozagi and a dicker Hari Wapum Sekara Papa Chumbi Tambiro to Ozagi Eba. I guess I saw Hizaki election. I have a competition. I'm competition. So then I have a constituency to do Nataka state Siki Oiba, policy program Yamsi, Chemdok Pamba, challenge over Pamba. Ano vision Manipur, ano vision Jiribam, Amuga, Luna, Chongtopir Pamisam, Oiduni Haina, Pelosi, Maramadona. Ozana challenge to Biriba, Ozana Chamtok Pambi, Karino, and Ozagi vision Jiribam say clearly Karinomiam the Tambus. See, impactive in interning candidate singing, interaction program, impactive in a in a monthly target. When an interning candidate respected internet of the two, I effective from Jerry. As Ahanda, Anna, very many happened to Pajamian. This idea of the not by the Economic Jiribam Raj, Padan Panda, Jiribam, Patan, I have like there are patterns in a commander. I go Jiribam, in fact, 250 meters. Jiribam, the meters. Okay, I think there are Saturday Patan Ahongsangbam Surendrakumar. I think I could give there is a Aduna, I could give if father Kitang Mani Hando Habi the audio say and clear with Omaluza. Yes, Atopa, who was asking Atopa panel members in who audio say mute the Tambina Vanishing Jerry.
aduna akhoi ayagba political hingira akhoi imphal da case lagom da ukil gi fi doge hotel bhara gari bhara ti da yamna khudung ta da yam da mo to ubnina mo ni case to bangam da ba maram maduna ayangna 2014 da akhoi honorable CM deputy CM and law minister da ayangna memorandum thajeba akhoi Jiribam da litigant segi khanbiraga district and session court ama khakung thambiyo haibisida ayangna masing naidana ayangna darkasting memorandum pisinji adubu Manipur government gi respond am bulapti maram maduna ayangna honorable prime minister Narendra Modi ji da ayangna thajai ahan bayangna usarake ekhogi honorable chief minister Manipur da 2014 da thajaba darkas ko seni first 14 da next period tabudi aina honorable prime minister Narendra Modi ji da ayang thajare ayangna mamdi Jiribam lairaba mafamni aduna parjal ko litigant jin Jiribam da ekho imphal laga case to bangam de maram aduna Jiribam district adu ayagi city je phangba Narendra Modi na ayaki hum polling se agi jum je borobeka idisa honorable CM na khudak ta den mahang na pakhum pi rei A Surendrakumar Singh borobeka ina adi government action law bagni pi rei adubu ngasi wawda yakhogi Manipurgi government na to ngasi wawda response na thangri adu asigi mathang honorable yakho Narendra Modi ne jamul pi letter se tara mu sure ngasi wawda hangi 2020 da asigi matung na government na reaction apode district ko recommend ogre approve ogre asi madi ayang parja gi mayam da ekhoge lairbo parja myang gi damok da ai eje kilamo ina kilamo ina parja myang gi thak asim dein to gare ayang okay adu honorable prime minister gi ekhogi Jiribam gi prime minister ni haib da himun khukti ekoi aduga ma ka loina na ayang soidna ekoi Jiribam gi development khara in soin to jagni ina aida soidna to jagani khali ina okay adu ozana pambiri ba Jiribam se karma makhal gi Jiribam no kari area ba particularly mase law and order improve to pambiri pra court mase hingat pa pambiri pra lambi thong khan pa pambiri kari no ozagi vision se Jiribam se karma makhal gi ngasai 24/7 adumak business kase tawrga laiba mi sa tok jasen live se adumak laiba adum makhal gi Jiribam pami ohen pa pami hen khoi uza khoi Biren ga thambiri se sumaino ozagi su vision amal laibiram gi ne khanjai ozagi vision se kmain share to haja ka raj eko kendra hugi manungda eko Jiribam kendra sena hiram puning ngasi ko chota lai PhD leite doctor leite adu mithmi ko school leite PW isna pura mokse difang wen le ngasi bawda aduna ase wali bu eko MLA gi mandatory to bum thopa duty ni ma ki mamdi eko gi Jiribam gi MSU gi chhatra jing gi jan puk phaina lauri moina dana phomai mokta MLA gi kon thongda moina dana to bum thokuni mamdi MLA se jo Jiribam parja ama ma chakhrabni ma eko ma murchi ma chakhrabni mana Prime Minister or government on having to go my mandatory met of Tokoma duty. Ecogi last year, Saki honorable human rights commission Kaide money and Saki and the Dissina complaint in my presence. I do the man I this over Monday I give officer Dissina computer ozagi microphone se ozana nanjan bibra kam to marak marakta ekoi bora chatu gi mangle latin ga le sida older server school ngasi boda function am to gre pera so idin leire adu gi man chatra singo ekoi gi moi bengali language chapni na jo mite language mo depend to mo asam mo ba adu gi pandam da huji gi jo local emene na adu kari step to adu su kari su lete adu gi intu lete do Jiribam si kiram punang da ngasi bo sota dun lei adu ga ekoi gi PG su simi jo marndi bora pure lei giri tu lei facility lei na ngasi ba jo ko isi okay let us apply ising ngasi pawba nthina pangri yes wajasing sakiba transfer sakiba me amse pase ko concern ko local mandate ma tabum thokuni mana concern minister or government ma namna tabum thokuni ase jung ma tabum thokuni MLA mi duty do ma tabum thokuni taw de na lawni okay MLA na tawga da thabak sing tawga sing tawdre aduna lenga ki loisang mayam sing hatare loina me defang orega lere masi mayam se functional uhen ba
MLA magi tong tong mathau sin thina pangthok padu oza gi vision ne hana thambire to oza se ai sai so haje khiba khoi ayamba intending candidates sing se khoi BJP support to ba oza Biren su oza Veerjeet su adagi oza Buthang asi yaw bidre adu oza Sarat Kumar su yaw bang asi se oza ani maksi khoi yaw bidre adu makhoi su BJP support to wena khoi thengna je hatara to oza gi di BJP support to bibo eduri bra independent eduri bra na taga to ba political party me japi eduri bra ya BJP support to jagani adu matin da nyam next Miam na pada miam na saya sini. Okay, miam na lecture sino habi wahung lima thang sa Abbas la sa Abbas. Paida ki young intending candidate se Abbas na oiri Jiribam gi oina. Ado Abbas ki su vision ama soidna young naha moina soidna Jiribam gi dam kalai jarang mone na khanjai aduga koi Abbas se koi Congress ki youth Congress ta matam sangna dum leidirak pani aduna Congress tagi koi intending candidate na dum logjarage aduna kari vision lebi aduga exercise hanjan haje ba election is a competition healthy competition democratic ki process ama ta chatha ba competition amani development ki agenda development ki contribution taujage ai ba vision amagalo na sang tuni so therefore Abbas ki vision sina karino kari ke damakta hojik lai riba lenga hojik lai riba political party na hojik lai riba MLA sibu compete to gi kari beno kari points in the compete to gi beno challenge to gi beno clearly thambi point ni se kari da challenge to gi beno and Jiribam bu karam khali Jiribam hanba pambi beno what is your vision Jiribam Abbas makta da impact bibo ikai khumna bu chari amadi honorable MLA panelist phunchari ba ikoi pabung senior politician kuna makui kai khumna bu chari ai gidi daras thidokpa vision hai ta di vision di thong yam khre to bu youth am oina ai di Jiribam si da yamna sotha ba ai di koi gi 60 AC si da kendra hu si da ai di sotha ba ji jiri ni haraga khanjai hai di pabung Biren so loina hai bi khre impact si ai na hai ga ma'am so loina samlo samlo ma'am hai ja khre ai han ba da vision thamdri da kari gum bai sum jiri gi kari gum hai ja ga han ba da community si tara gu hundoi le 13 community ne saba jiri ni tabu voters na 27400 leiraga masida tawriba huji ki sanari ba lalwangsi ekoi gi muslim dana ekoi gi approx ekoi gi ga ta 7500 ki approx lejai aduga ekoi gi Bengali Hindu dana 5500 approx lejai aduga ekoi gi muslim pangan hai tare baitai pangan chidana ekoi gi 1000 approx lejai aduga maitai community jana ekoi gi 8000 approx subject to correction adum lay aduga ekoi tribal sino Christian chapa lenga chapa sino singina 3000 something khara lay si pulap punsil lagan da 27400 lay masi sina ekoi gi ngasi gi jiri si ekoi gi pukhalakadoi ni makoina tumina leiriba makai ngasi prajana ekoi gi chaukat pasi sum kaidare ekoi gi leiriba ekoi gi oigriba ekoi gi MLAs mayam sing sangna lakhaba kong sing sum mayam fulfill tobirami yamna phana tobirami hospital thamdana mong di torami duga tabu ngasai gi ekoi gi function si fajana tobidaba masi yamna tobidaba kwaidi gi maru oibadi ekoi gi jiri sidi border line ni na yamna masida changakadaba kholakadaba tawgadaba punnamak se masi jiri da pina jiri chokhalakanda imphal chokhalakadaba ni haibiduni ai dara san da thamjani gi si aduga main point na ekoi jiri gi thong sida ngasai gi kai tare any development lakadaba nam si oil economic si ekoi gi downfall oire hajageba kai bidi hujik even market hire si ima market si hujik ekoi gi jiri da haragana only 2 days katani tawjari ba hangjari si ekoi 7 to 7 days si ai di hangan ningi hangan ta ga di growth si sujo fedana dum nong gi economic si lakani thajai aduga ekoi gi ngasai gi lakte bagi maram di ekoi gi somna kanda leijiba samgi ekoi chininaw sing hai tare sum myam si ekoi nakna bani na ngasai gi chatkadaba changgadaba issue si ngasai gi pass kumba iji method kha to holaga de ekoi ju kana ba ya ba lahur gadi yam phagadra ni khanjai laksu lai bani laga su hujikti ngasai gi issue mayam na ekoi gi changak pasi dum ekoi gi khitang dum kai hai tare dum lepa dongna dum tawi sigi market si na maram oiraka da yam na ekoi da sothaba market si develop leiba makai ekoi da sudum kana ba phangadra ni khali like that ekoi gi Myanmar da hajar si Myanmar border da ekoi more gi border si da hujik
namphalo ngena lei sida so dum pasam piraga easy method da pot lokthok gajin adum tawrakan da koi economic adum growth tawrakan imphal da puthorok tana yam tawri haijaningi haibadi ai sin hainingi sina even hospital lama koi ki sida jiri sida loina facility si fajana full right phanganba adu daraga koi ji am tina growth laiganeba asam puna maksu chanchil akan da yengba ya facility laiba hujik inang na pa sam ki hek lanthora kan da jiri gar hariba praja puna maksa sigi puna maksi ai koi silchar tana loi chatleba silchar se panga da kilometer sam yam na punga muki sang 45 minutes dum sangi pone ba dara adu daraga sanghal akan na sai koi development si yamna lehening bhai da pawung biren na sai haibi ki bai koi ki hospital district hospital si referral hospital har ga khangnei ba kari gi no ma tamda ngasai gi live patient ji khatang lurak poi tar ga di oti lei tabana marum war kan operation ma kai ma tau gada bada ngasai gi tau na badi lei trabani facility lei trabani refer atop siljar chalo imphal chalo di kai no da hair roi ai di quite in the pasi siljar ta ba jiribam gi hoina aduna spend taro kan praja pun maksi adu sida quite gi main point na praja ai gi jiribam gi praja di paisa lei jade paisa lei taba number war kan ahongbam pham da sangaga ngasai gi free gi posi yam pame ba pami si kai no paisa lei tabai ne economy lei tabai ne dune punamak adum leaders mayam sinchina adum mai gi khar chathak tha ga adum leiram ba hatani oye ba adu mayam tawbudi mayam tawbiba tawbiraga su ngasai gi hujikti education hub da kai da grow up chi no ma day by day improve oi khala ibani na koi youth hairo youth si mayam lei ni youth si namsin laga koi gi mai gi thabo koi check sabani khangde amani khangde sum mayam si loi channa lei ba laik tambagi pochi ma yamna koi gi manung changsin gra kan boro bekra rom changsin la kan da di yamna koi gi education gi mai desem ilei lei tabado mi towi koi gi check sabagumba dagi magi sana na ba posama da adum tawbudo mi koi dara sa gi manung changra kan da lambi gi problem adu problem sina sidi common oire jiri gi wenadi sang koi gi dum kai tare si koi gi government na khatang yenghanningi government na tawbudo policy banina sidi MLA khatana sungam daba adagi yamna chauba kai pot oibana haiba tare aduga koi gi hujik gi kwai gi minority hai tare minority community hai tare gadi koi gi tribal isinau singi koi vision da yamna koi gi nuai taba yam phongtori even koi gi imphal chatu matam da daras koi gi imphal tu kai guwahati chatpaga chamane ba imphal dagi na jiri dagi ni imphal jamna tam da hujik laifam chapung gi problem lei adagi mahoi di hujik even transport hai ji transport se hala mamang da di gi 400 rupees logiramine hujik si covid ki manungina kai gi 1200 approx low greba adu praja ji gi headache ya boiba opa paisa laitring mathak tamakal gi praja da pressure pi ba dong loi to ba masai gi cruiser supply kai service tawri ba kangku na su dum ngasai gi thau gi maman gi maru matung ina su dum tawbu di tawbiri ni do ga su yaraga di request tawri je praja da haibi rakpa okay adu abbas na kari gumba elected MLA oitara gadi tawdu ise kai no sin ai adu hajar kai vision adu lai je ba ai kara adu hajar ge ba interstate relationship ai vision si har badai koi gi ai gi theme je dara ai koi peace and communal harmony hai bane ai gi theme si gi matungina ai laksa bane communal ai koi gi community tara ko hundoi muksi ai koi gi shanti leina leiraga su lai asigi matungina ai koi gi yam furup pikpa maitai pangan aina loina ma control to ngamgani haibagi thajaba ai yudam oina expectation gi matung ina thokjarapane ba jiri kan ge haidana jiri mangan ge ne tholokpa nate ba daras adum haijaninge duga ai gi problem leiriba vision sim sumba myam si control to biba even ai jiri dadi rubber factory ji to bi ya heba rubber factory ji leita ragadi huji raw material di dama da leiri ne ba supply to ragami da pithui ne ba adu da ai ji to ga unemployed gi economic system growth to ya ba facility leina khanje ai matungina aduga ngasai gi market ki matang adu mai khanje aduga ultima kai gumba khara aina kai gumba mai pak taragadi sumba myam si within gi 3 months 4 months adum to ya ba macha hai tare acho udana tabida adum ba myam dai ai thamjage adu macha chu dum round dai haijage okay Jiribam gi oina to wi aba thabok mayam leire ha ba tare marun economic activity se chawkhalan ba kaithel se hangan ba tar kaithel de sel leibani na kaithel sida CLC masi encash to hanu gidam ta hangdok pi ba local gi miyam da madu gi khodong chaba phangan ba mathau tagani lambi thong phan ba ya maru oy aduga Imphal Jiribam lambi se connection thina to hanbata leina
Jiribam dagi lam se lamna lakpani ni Imphal yor matung sida Imphal yor matung sida Jiribam gi miyam gi oiba maruina minority community sing gi oiba guest house sing ma thambi taragati amuk hena masi nungai gani safagani habi wakum duni hai riba tungan tungan ba thabak thorom sing mayam si koi young candidate ama oina masi gi vision si library habi wakum se koi Abbas thambi de duga tungan tungan ba koi ngasi gi intending candidate sing nasu koi isa isa gi oiba vision sing thambiri on the note Biren terus ke breakdown tonjara ke impact news puming tabri. Program is powered by Mayol app. Welcome back to the episode Manu Huna niya 360-degree analysis of news and events with Raj Nongthombam Manu Huna tanga si khana jarimi ba si Kanana MLA Oigadouri haiba wahang sigi Jiribam Assembly Constituency ki edition haiba tare Jiribam gi MLA si Kanana Oigadouri habi matang da khana jaram bani matang si ai Uji sitting MLA Oiberi ba Oja Asab Uddin ta mulak chage Oja Asab Uddin koi tonga ba intending candidate mayam na wapam thambi khre aru koi da phangjaba report su haiba tare Jiribam da ayam balenga ki department government department ki makha dalaiba koi offices hai batare loina mak ayam bana ningthina functional oidaba defunct makti haje roge to not properly functional ningthina functional oidaba argi school sing se da oza laitaba ki problem yam chaw lere hoje covid lagiba ki koi madugi oza ki problem chaw na surface ta tolak taba targa su madugi problem sima yam chaw lere oza transfer toroga oza amu halak hanna थारक तबन चिंबगी केस में आमा कोई दसो न्यूज़ रिपोर्ट ले है बता रहे और मैं तो उतना कोई की जिरीबाम की हॉस्पिटल है ना जो खंडर 50 बेडेड हॉस्पिटल और को मियाम नसु जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जो खंडर बसी मसी वजात सिंह नसु सही थंबी खरे मसी रेफरल हॉस्पिटल नतरगा रेफर हॉस्पिटल है दना हाय रिबो हॉस्पिटल से बुचांगु रबा कितंग सीरियस हो बाना वो तारगदी अतोप हॉस्पिटल सिंह रेफर पंदो तो तो की बा हाय रिबो हॉस्पिटल से रेफर तोरक पना तब सिदगी वने तो की बा अदु मखली हॉस्पिटल ओइ ले रे अरुगा बाबू एक्सेप्ट बाबूपारा एरिया से नतना अतोप सिंह दी पोर्टेबल पाइप वाटर सप्लाई की सिंह से फंगबंगम दे है की रिपोर्ट से दमक लाए है बता रहे अदुगा कोई की लंबी थोंग है नेशनल हाईवे नंबर 37 से नतना अतोप लंबी सिंह से अयाम बना लोइना डेप्लोरेबल कंडीशन द लैबगी रिपोर्ट सु लाई मरबंद्र 4.5 years सिदा कोई की एज एन एमएलए अमोइना एमएलए न बदी सेम गदबदी अमत दनते अदु एमएलए की मार्केट की हाईवे लेग मयाम सी कोई लेंगा की डिपार्टमेंट सिंह लेंगा ता तक्षण बा पाउ योहनबा मदी मथौ तादु ने है बता रहे अदुना 4.5 years सही मंगा सी insufficient time ने न लोबी बरा करिगन अहो मयाम ले होरी से करिगन ने थंबिनी हो जा
tasengna official problem sidi ICU yazaninge maramdi office some office khara aitare loina makinate some office khara masi kitang full functional oidi habadi chumme masi gi matang sida ina concern minister singda ina request mayam ma taw kre mayam su masi process sama ekogi khara handak sarkar na mioi khara kaudana khotna haiduk pa ngamdana laibran ta haiduk tabagira asigum khara laibagi mention ma ngamdabagi problem khara ji lairi adubu aina honorable chief minister da su aina masi gi matang sida yamna request tawre magna su masi replace hodna tawgani na su hai andak ta su aisu yamna nuhai tama pen da khara su lai andak ta su ekogi jiribam da lai district ki mang da lai ma bola bekra sub division dagi bola bekra higher secondary school dagi oza nipan transfer tawre masi straight tawna by honorable chief minister ki knowledge da thamme adubu hojikho aina written number pi bagi di honorable chief minister na advice tawne aisu dum pi daga masi success hodna transfer tawduna badi na hona gani tawsi tawre yan thali masi kumba singse taseng na haibda concern mantri sing na su ekute su wahi ama ekatan su hangba gi darkar di oibran khali transfer ekta tu pada nangi sido waja sabechen oibra hasi kumba si hai fam di thopne adu haidre masi gi diamna leba ti bani ani lowi aduga atai lairiba problem sinding asi gi nate sahi kun sa ni fugi mamang gi lairiba isu sing si lambi jeti road sing asi agi matam da khakta nate masi sin oza sabudin kitang maning handok piraga haibi oza se out of frame sakra batar camera gi mapan sa yes ado adi haibi oza ha yes aduna sigi lambi gi sisu aina panana ba siana na ba ne kan hona jani masi suna taurani hoi ekoi gi matam gi manung sido oi basu yai oi da basu yai adubu government na piba fund gi matungina sarkar gi process di loin loi habani adubu karam kanda hogade gi habadu chapchana exact matam du makti haba ngamdre aduba tawde haba makti adu dekatang kanu tawgadra ani khalli adu ai ganam level da ina tawbani concern mantri singda amasung ai especially honorable chief minister da iram puna makta ina share tawbani ma ki kanu da magi marsi da haitare ma ki marsi gi matungina ai su khaja ngamjaba khara jiri gi development khara tawbu ngambagi wani aduna ai di taseng na haijabada jiri gi economical development sigi matang chida ina kadang aina panjaninge economical development hai basidi jiri bam sidi manipur ki western gate ni ai riba mafam se ekoi cooperation में हम दरकार हुई आगे मौत नहीं cooperation करी नो है बता यमना समना है बता जिरीबाम की तुरेन हेकलान बता लई बसी जिरी घाट नहीं जिरी घाट से पुलिस स्टेशन नमने कौन बने वायरस पुलिस स्टेशन नमक कौन बजागा से एको की डिस्ट्रिक्ट की है ना चावखले मरम भी मोय की एको की ट्रांसपोर्टेशन अमदी एको चाथोक चासिन अमा मसीदी डिस्टर्बेंस लाइते मरम अदुना एको की से हाना चाहिए खरा की ममांगदा एको ना अंगांग वेदिंगा जिरी घाट से करीम पे लेरमद्रे ओनली चा दुकान अमा लिखते लेरमे होजिक्ति जिरीबाम दे हेना चावखत्ख्रे मोइसे okay मसीना मरम दे करिगिनो हाबदा आइगी नॉलेज दा लाइजबा खतंग शेयर तौजबगी वारे एकोइगी सोमदा होजिक एकोइगी इनर लाइन परमिट सिस्टम की गेट असे आइदी गुलार थोलदम दा पोहनिगे करिगिनो हाबदा सी गुलार थोलदम दा एकोइना मसी अमा तौबा तारगदी सिगी मफम खरादी अके फ्री जोन लाइरेगदी कारबारी वाला सिन चाथो चासिन का तौबदी यामना फगनी अमसुंग मसिदा एकोगी यामना दुकान मसा मसा फंबा इमा एवेंसिंग यामना फजना मागी इकोनॉमिकल ग्रोथ अम सेम बंगम गदरा ने खंजै मरम दी जिरीबाम सिदा लेबो पोथोक सिंगसे आना असोमदगी होजिकी okay oza sabudin marathana ai angta atopa khoi panel members sing na khoi wa ngam gi daba matam dadi audio se mute ta thambina ne sing jer okay oza sabudin habi oza ado hojik ki kara main tawge bada hana karbari wala sing da jiri degi laga pot di collection tawram me ba hojik ti eko gi mi na pura ga pire adur di reasonable mamandu fangre kam na bada eko gi horticultural item bu hairasi atai
agricultural bu hairasi any items jiri da available le sin ke masi ki chap chap ko man si jiri ki praja sing ne phangre aduna aru bo ko ko ta thamjani nge ko peaceful coexistence jam darkar hoy bane peaceful coexistence kar mai to gani ko ki jiri da tariba ko ki bengali loan ba kambu se Manipur की population की percentage जो 1% तो जाऊँ दबने approximate 1%. अदुगु एको की colleague का मने शु habit आई की discussion दे शु habit पन गरे. मसी एको इसे यामना करिहानी treatment मा Manung रोमदा बांग्लादेशी गुम्बा के वखल लोना मलाई बसी लेकिन नहीं है. मरम भी you are Manipuri. 1971 की election की मत कहनो की वार की मतुंगा Lairiba Bangladeshi Singama Masing Lama Laguma Loy Tansokrabani, Karam Kangi Habada, Igi Pushi Matamduga, Pradhan Urambani. I Diangam, if Pushi I Katan Saurakan, they put a loin livani, Sumantarga, Egogi, Sileti, me, Adu Ada, Kustan Topada, I put on top of the Aurabani, see your official man like Tansokrabani. Marabra Jini, the Lairiba, Bengali speaking people, since not a single man Bangladesh like Tabani. 2017, 18, the house to house, door to door. एको इतना उखरा बने verification का उखरा बने हम हो रहे थे मेरा मतलब ना मस्ती कुम बच्चे थे एको ने था तो कम संगी या नहीं मैं हम धाइज़ नहीं है अदू रमता रहे कि peaceful coexistence में कहीं development में ला कहीं अदू अलग ना एको की जाति बिजाति की इशू शुक्ला है लाइक रोय अब वो फंक्शन में थम जाने हैं अदू जंग साई district hospital है क्या 50 bedded Jiribam hospital अदू की बताऊं कि referral hospital है ना क्या हो रहा है बस एक नाती होजिक मत की होइत्री honorable chief minister ने यामना experience level Dr. Singh Mayama Thabik re, Hojikti Yamna develop way. Mamanga the Taruk Taret, Mamang, the Honorable Chief Minister, Hari portfolio she piping him Tamdadi, I not you ask I acceptable, I accept the Hojik Makiunadi, Honorable Chief Minister Yamna experience level Dr. Singh Yam Tazale, Masijiri Dojik. I am Ojasabuddin the government say heck how but support Toroga independent merit in the Kazar Patargasu. You have been supporting this government. अदुन ओजाना सपोर्ट तरो लाकुने कोई कोalition partner से की partner अमक खने है बता ओजासु अदुना गवर्नमेंट से सगोट पीरी बनीना सोदना गवर्नमेंट का कोई प्लान तो बीर का है बता जिरीबाम के तमक तथापक मयाम पैखन पयाई मरो नो हॉस्पिटल की प्रॉब्लम है तो हेल्थ केयर की प्रॉब्लम से हम लाप पनीना इम्फाल दगी हम लाप न ले माफु मोई बनीना इम्फाल तम लाप पासु वादु ने तो न सिलचर द सलीब ने मयाम से सिलचर द रेफर तो वेने से है नहीं से अदुना सी की प्रॉब्लम मयाम वाटर सप्लाई ये रुग लंबी फत की प्रॉब्लम मयाम से coalition partner वर्ग सु होजे फाव पता मसे ड्यू पेंडिंग और ले रही से coalition partner वर्ग सु जिरीबाम से गवर्नमेंट ना irrespective of मोदी ना लुचिंगबा एन बिना से ना लुचिंगबा गवर्नमेंट any government नत्र के इबो बिना लुचिंगबा गवर्नमेंट any government ना जिरीबाम से अदुम याम ना कहता है लुम ना लौदे ना लौगु दरबा कमाई था बिनी हो नते हारे बिना coalition partner लुम ना लौदे गवर्नमेंट की मरम जाई खंग भी अदू होंदे के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह जी की लुचिंग बखा तब जिरीबाम से फजन लुमना लोवी फजन डेवलपमेंट होगी मसीदा 35 इयर्स की कंपेयर तो बता आएगी चाहिए मंगा सीधा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बीरेन साहब की चाहिए मंगा सीधा है ना तो भी ओके सही मंगा से है ना तो रही अदू बु तब तब थपक मयाम लेबन मर मोरगा जिरी की हॉस्पिटल हुजिक्सु रेफरल हॉस्पिटल ना हाइना बा अदू इंप्रूव याम तौरे है हम थंबिरी लंबी थोंग नेशनल हाईवे नंबर 37C फब तारगसु खरमखे फब तारगसु अदुगा अतोप्पा लंबी सिंह है बतारे जिरीबाम की ओन लेरिबा लंबी सिंह से आयाम बना नुंगाई मफुसु यावरे अदुगा नुंगाई तब मफुसु याम लेरे है कि पब्लिक की सेंटिमेंट मयाम सु लाई अदुगा तोंगा बे डिपार्टमेंट की ऑफिसेस मयाम निंग थीना फंक्शनल ओइदबा प्रॉपर्ली फुल्ली फंक्शनल ओइदबसनसु मियाम द इनकन्वीनियंस आउन थोनबा वाटर सप्लाई की याम चावबा लेंगा की ओइबा नेशनल प्रोजेक्ट लेबे तारगसु होजि फाव जिरीबाम द निंगथीना बाबूपरा ये एरिया खरा नतना कोई इसिंग से निंगथीना पीबा ngam प्रॉब्लम से दमक लेरी है बतारे वाटर सप्लाई की से अदुना इशू से याम चावरी मथंग से आई ओजा बिरजेत अमुक लाचगे ओजा बिरजेत करी वाफम थबिंगे कोई लेरिपा कोई वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है बता रहे मसी इंडिया पुंबगी ओइना मसी कोहन नबगे दमते याम चाव स्कीम ने सिंग पाइखली बनी अरुगा कोई 2022 भाव पता हर घर पानी है कोई कैंपेन न सिंग हरी प्रोजेक्ट सु लेरी बने है बता रहे अदो जिरीबाम की ओइना दे मसी 2022 भाव पता मसी वाटर सप्लाई सिंग लो योहन बंगमनी थंबिनिंग कमाई थंबिनिंग yes ras ngamani ras maram di singna ai sound jo audible oi ras oje mayam gi hana leirammi ba jiri da thakna ba ising apa ba ising phang di phd si phadana
HD tauram di habi sheng lan di but akoi gi BJP ki sarkar la ko tung da gi di akoi jiri da taseng mamang da village kunji cover ta ogre almost plan hogre hoji anova phase da 23 schemes ang lai re adu ta di taseng na ma state ki oiba nataba central gi oiba adugumba akoi gi Narendra Modi ji gi oiba kaino mag mission na mag loina na torpani na amang da pen da mayam lai magasu koi by 2022 da Jiribam gi yum thong koding da potable water ji phangani apa ising thakpa phangani haibisidi BJP ki maikai gi machine di koina mayam da kaino lauthokpa yare ji thabak ko tawri machine di tawri adana only thing sai mayam da pandiri ba yes Raj anything हर घर पानी है इसी 2022 की लोइसलक पद ओइदोरी ब्रा 2022 की हरक पद ओइदोरी रोजा na jiri ki oina di masi ai ahuba part makta haiba ai madumak lan gani maram ki koi jiri si lairi ba magi geographical factor na karina ai koi da maduga ta seng ai koi sida sai mayam na haibir lambi thong ki film se masi hana pharam da bagi pot mayam ma lairi bedo even hojik se koi seng na har kan da lambi thong si koi hi na chat ta ba ya da mafam lairi okay atu hojik lairi ba koi lambi thong ki problem adagi ishingi di hoi national project amo ina masi yoragani happy ofna singba thambiri aduga lambi thogi issues ma yam chauna lere aduga koi department office ma yam non functional oriba hospital gi yam chauba issue leriba hariba mayam sida koi MLA amagi role se kari oigeduri na sine koi coalition partner amagi MLA wana su lerini more or less BJP MLA ne tum haibi yarini koi partner se gi MLA amo ina the complaint kemta leibanati hatare MLA gi maiki digi lenga sida adu bo hojik phawba sida Jiribam da adum chahi mari makhai si da mamang da leramba stage 2 dagi ka hen improvement lakpu udaba sida miyam na pendam amade bak leri habata aduna MLA amo ina ari topi agi masi taseng ba achobi su mane ma ado masi ki post section taseng badi sumayam na pangai haina bagi wani ado koi honorable MLA na haibiri ba koi gi BJP government la ki hospital sida taseng na gi matam hospital ki doctor leiram di ba doctor ama ani gu mani leiram mesi ado koi hoji giri da Dr. Taranifan ki mathak ta lai re different apoi ki department sing lai re the infrastructure fadana kaino even se hospital lai yem sung lai ti ai gi praman se ai no hospital si adu tawre tawdre haidra ga su andak Manipur gi waina vaccination da quite 100% vaccinate to the first tari with district se Jiribam ne masi hospital gi staff lai tra ga kamai koi duino varas but reality that is chumi mayam na haina matam sang na hospital si oida tana doctor lai tana lerami madu mamangi sarkar gi matam ni sing har kan adu nang sai honorable MLA na so haibi ba na sai gi ekoi gi honorable Sri N Biren din adu singba BJP government la ko matam de ekoi Jiribam de hena miyeng sangbi dana hospital si da kaima sakut orang thong mayam to bi even se ekoi hoji ekoi da kano se oxygen plant lai re adigi ekoi hoji kano se OPD fazana hange awa sheng na kan da kano ne ba se akoi gi hana ta gi wari ko hanjan hanjan li ba gi wani but physically change lai ha bi chumbe lambi thong gi bim da ha su lambi thong ji sam sam da ha kan da ta bi bra ta je lambi thong gi bim da ha inter village or tigi kari di akoi yaram de ji chumme lambi thong gi ta se na kan jiri gi lambi thong yaram di ha be se akoi gi jiri lambi si akoi sarkar la ko gi fatana shame more smoothly salam me adu gi beting nuai but hoji mafam khara da sai gi akoi gi kano chok ha gadra landslide zone khara da na nuai ta mafam mayam am lairi masi ta seng nam masi kano ni NHIC de na to bu de central sponsors ki de highway ni state na kuting de highway mayam lai missing chi de madu so koi jiri gi problem ma hoi no bi even sai sai gi akoi gi boropeka gi lairi lambi si atam sang na sepi rakta bu BJP government la ko de gi akoi 114 crore yar ma tor laire ado masi tender to gutu khakta ngai re but Rome was not built in a day akoi batai sangani but koi sarkar thabak to waste yam clear ni koi concerned minister sing then akoi sing go biriba honorable CM Biren present to Manipur ki piba share puna magjiri de yawi sai da sai pandit bi ma market yawi mayang ki helicopter service la ko helipad yawi oxygen plant to bajiri de yawi china tab tongan bang sai di honorable MLA na akoi di hanri khang bajiri bam ki praja na khang da ba su koi masu ya ba school la suk sagre du to gre hari puna masin loin lai okay to bu sai gi sam na hara kan da akoi na darkar lai ba positive akoi da thengna ba handicap kara sai doctor ama akoi sidle ma se posting pire ha join to ra da ba kumba
oja ama koi ti posting ti ga join to ko kuma swai gi matang di or sai gi ko na koi MLA ha shi ai gi constituency shi support na bo da miyam gi mi shi la thari bane ade he cannot be a backbencher koi gi ma gi koi gi ngam ko shi mo na kari she koi Okay. Get popa mama da masado da kaptra da mabu pititre matam adu yes jiri se hena ko dang hena develop how transition jiri under the bijli shagal ba and niyam ko ki hena niyam jiri na adu ma BJP ki chief minister ama ko yo she de le matam da properly ko ki propose to matam da ko ki let us forget about the MLA jiri praja ki mission na to jiri people samana Manipur anywhere part of the mission mamane Facebook the whatsapp honorable civil sugama grievances lai haiba matamda natroge any MLA any minister the haiba matamda thaba ko thaba pangthok pa du sarkar du level lai Okay. ekoi MLA se koi na haiba backbencher na taba I'm not talking about particularly koi honorable enogi Ashab Uddin wa hum nachadi lakadu mikhal se deshta lakadu mikhal se koi khanga da mihut se koi gi swai da lai jiba vote matam da laga thabuk to bas ka natrana rajniti gi ekta ga hakip ko pochi loi thangi kana di amana amada haira kan sam na haira kan duna sai gi koi na pamjari si sai imbal da Manipur gi sarkar ne yaw matam da sai hum kan mangam Okay. Leadership the concerned ministers in the Iraga Okay. For a pugno Okay. Tongan department tongan ministry singa in madu convince toraga Jiribam ge damakta tongan thabak sing to hambang ba duma mathal gi leader ma mathak ta have hum thabiri edu yam interesting oibamna ai khoi media report ama have tar Jiribam dik lakpa report video interview ama khang have tar oza Ashab Uddin gi interview ni oza Ashab Uddin na habi gi pese koi BJP have tar BJP ki ticket se tana ba yai karigum ticket se pirak target di BJP ki candidate oina thokpasu yai adu pirak ta target ki sukai di habi wahum di thambi ki adu oza Ashab Uddin quickly oza Ashab Uddin dam tang laksaram ge oza Ashab Uddin ojik su BJP ki dream have tar ticket ki adum masi gi rest yawbiri bra natragana koi Jiribam dagi BJP ki damti independent candidate yam laira banina oza race dagi tokpira bra kamai kari thambi ning aidi BJP se chahi manga de tungin bane yes aduna BJP da aigi hak hai tare ticket asi niyam matungina piba da yango da pibam thok pane loi okay kare mo pida batara kadi aidi alternative matam chana pakum do laksa kani hoji na dia ga asa ta roglai okay hoji ki na asa ta roglai aduna oza Ashab Uddin zo hata ai masing thijar ke oza Ashab Uddin koi BJP ki aspiring candidate adagi oza Veerjeet BJP ki intending candidate oza Biren BJP ki intending candidate oza Surendrakumar BJP ki intending candidate oza Sarat Kumar BJP ki intending candidate oza Sarat Kumar buding asi kisida koi kudong sada mamdagi yaw ki kudong sada to koi lawjab ngamdre adago oza Buddha Chandra su BJP ki intending candidate mayam se koi as many as 1 2 3 4 5 6 sabatare mi taruk including oza Ashab Uddin mi taruk se koi BJP ki aspiring candidate nga to oibanina kari umba Ujiki sitting MLA oza Ashab Uddin da ticket si BJP ki kanu chahi manga se matung ilakpanina pifam thoi haibagi wafam oza na claim ama tobiri aduna oza Biren oza Ashab Uddin da ticket si BJP ki pi target dia koi atopa aspiring BJP candidate singi journey se adum adaida Oigadouri bra oza Ashab Uddin bu mayam punna ngasai sagon mina bagi wafam thabi ki beto Oigadouri bra kamai thabini aigi wanadi Raj being a good BJP workers I think I must accept akogi Ashab Uddin na Ashab tabidraba na tajai ja haibiyo kari ai ding sa haija gi biduni nganglo wena su de saruk pudi manung de sanga ga jubi oi bio hai ni invite to jagram nei ado luri budi ma chi taseng na ai di akoi changak to rabra changak ke di chango advance ta so that we can jiri gi development ni khudi mak se BJP ka ni development farming ka ni we have all our own vision adui to the participate to minaraga nasagi award apado inkan minaraga lore supplement to minaraga lore I have my own another vision particular oina macha adung khaidor pa taraga di nasagi hospital gi matang sida ina yam nungai ba keno hai tare
hojik phau da puning da chauthok te lei ki se mamang ai da jiri hospital de hojik building to ka lei ki da apik pa madam lei ngai jauti bazar manak se da lei police ki और police station ki opposite te lei ngai mamang da yamna develop chu to ri da doctor ahum ko play ram Ibob ja haibamga Gobind haibamga Joy Kumar haibamga mokhoi ahum sin leiba matam da Silchar gi medical college na lying bangam da ro na thadu ro ba patient je akoi jiri da operation to madugi matam du da Silchar medical college na hange ba jiri hospital se bu kayam na phau bu doctor leire professor kayam to hospital no people were very surprised. Every patient starting from Tripura dagi bau jiri da treatment to bola amne adugi matam dugi picture agasu matam dugi proudness sama jiri da lejaramba apa doctor la amba kariya ne devotion oiba kathok pa sing la amba sing do hojiki na dun ta doctor masing da di chi da di yam lebiram na khali transfer se jiri da patient sing na chatto matam da akogi sak kariya ni satisfaction na mai phang phang da basi building budi chaure ying ba yam ngai development work yam le akogi oxygen ki plant da cm na ka to bi dana budi modern technology mai am ni lai x-ray namgai matam da x-ray phang da ba silchar he chen ta adogi sonography to ge matam da silchar he chen ta sigumba macha akogi lab ki test to ge haraga so khetang lu sala ga de ko silchar he chen ta sigumba gi mayam se in the interest of the people hajabni akoi government ki program da kari da su mayama kogi leibiram gani torokani asi to khali kari gumba akoi Ashab Uddin da to da su ai to jagi hai ni jaraga di su to piro ena Okay. aduga mana tawbungam ba thabak tu na tawjare tawbungam da badu da akoi taw da mating pangge hai bani adogi mo samna hairaga hojik se lambi semba bidi akogi national highway kan semi some parts ai ngasi tasu ifa da jiri da lakdam tamda lambi mayam ka khawri ba ana ufun thom da bdo amuina ufun da thokal awri hari ba adogi pathok pa hegalari jaba aya bam da yam kana semba tasu barak thong chu haipet loire ma keno adugum bagi yam ngai ba development leite hai bana te we are doing our best is will be our best aduda akogi walhoba supplement tofa akona hapsen gedoba hoji jiri da gari la iba mai truck mayam se lambi pik khraba sida loi khamjal leire angang mayam gari mayam accident loi bi mayam sire san mayam je panam si hoji phauda ISBT ki plan ama akoi propose leitaba dong uri jiri da interstate bus service asin mas masak nai ba jiri he chana pataka interstate bus service ka je ubada akoi Manipur jor mane ka raga top sakto nama Manipur ki sakto open ng baka pami hari bekena adogi Manipur ke manunda industry to ge hai target jiri is the only place where we can do the business we can do the Industry. establishment industrial hub we can guarantee jiri is the only place rubber masuk masai Abbas Khan putu kara rubber is sufficiently available government na ketak initiative labi raga di Manipur rubber industry nahan na to chage tu cha se khoi na jiri se chage damak ta aduki matik cha nei aduga Assam da thari ba cha se khoi na Manipur darbar gi resolution mamang gi jeng matam da Assam gi Dewan ti state haina tawri ba ka se hodok ku matam da British na han da Assam da tha matam da ko gi maru ji ka yelo ge ko gi Tamilung da gi lawiya adogi mo atopa maru kharana akogi sipuri khalena jiri dagi khara chandraga hojik tipai mu area sida sibapuri khalena khulna male adugi maru lawraga kasada they have started the tea plantation tawraga hojik ti Assam da khwaidagi best tea se sibapuri khandagi putiba maru sina thaba cha sine adu Manipur na we forgot the history we forgot the tea even apandi asing basing akona horticulture da harasu jiri sida horticulture na double ite rubber tana ite any agriculture sector da harasu fishery ki da harasu jiri the fishery ki development dong tam da imphal da ukri mayam tawra ga tawdong na te ba ko khonglam yam lei khonglam mayam to da macha tawra ga fishery asang ba thok ja ni nga ga joke harati only ekoi da darkar le se public singdubu ekoi na initiative khitang lobi raga
maku encourage tawbiba adune ba koi dakar le Okay, miyam gisu magi senthok lambi oiba yaba livelihood create toba yaba. hoi sa hoi ras aduga enogi matang dai su ako gi district ole ako na propose tawbi di sarkar da ako gi central school natraga kendra vidyalay natraga navodaya school All right. for the good education of this place. Not only Jiribam Khatagi Late, Tipai Muksakal Takaima Jiri the Dipento. Adudagi Mok Tipai Muki Takaima Jiri the Dipento. Jiriga Yaroga, a single buggy zone Sigi area, the economic development organic, industrial development organic, Adudagi Ecogi education development organic, Ako skill development is center part situ skill development say Modi. All right. Minister, Honorable Prime Minister, na so yang interest long na tawri. Ado jiri ko isida skill development is a head interest long re heraga. Magi trade sindu da training piraga. Ako gi financial can also bank chu handak kita go mena ako mo yang lagot na state bank recently hange. This ado gi ako gi cooperative bank mas hange hanadi Punjab National Bank Arts World Bank of India. Ado being a home there was in a Jirida. I could give hope cruddy lay refugee. Hana the skill in the skill development, we can also the Angang Sinkra, Naharon Kran, Pimatakara, I couldn't impart the but we are very successful. Those who impart. Though the success in the Arab Talaya, Ore, Mapana Tapaya, Manipuri, Canada, Bangalore, the Gits of Angang Sing, more than 30 Bangalore on the lay. Okay. Skill development programs Jiribam unti amna fruitful oiba kana bo oi khiabi humne thambri to kamaro in industry siningthi na establish to yani Jiribam da cha gi amati rubber gi hybrid singo hum thambiri loina nga farming habatare fish farming su yam bhajan cha thabi aba mapum oidune adun hairi ba industry gi fish farming gi ning ba thabasing se packet target di hairi ba lamdam si gi Jiribam gi miyam gi livelihood habatare mako gi senthok lambi si ningthi na create to bu yagani habagi wapum thambiri mathang se Uza Surendra Sulak yes Uza Surendra Last point of the okay. Hojik Jiri, the Hojik say Jiri College, the head Manaxida, I could give ITIC building, the town was had a look at Quire. Araga labor. Hojik forward the Jiri, the ITI Barada Lirambadusu, Baduda Toramba, Tab Service Toramba Jiri, Masasing to the theatre of Gibadagi, in Parlagi, okay. ITI started a building to inaugurate tawne da tawramaga ngasi bawda dum tawgidana exactly fonga karigara loina fen ga loina am holitre loina patre exactly adu mani koi hajar re balenga ki makha da leiba koi institution sing department sing non functional or gallery banatraga koi gi completely functional oidna leiba mayam sing thina functional ohen ba completely functional ohen targa di Jiribam da yam chauna ahong ba transformation lakpe adu oza Ashab Uddin su lere for the last 4.5 years adu kari upon balay badagi high ripa department sing sing functional oibang am dabno hai bagi wapum de area du sahi ani si mamang chahi handak sahi da coronavirus ki problem khar dilagi adu gi mamang da madusu adu ngam gi de ha tar mar maduna high ripa sahi mari makai sida kari what went wrong hai bagi wang dileri aduna Oza Surendrakumar kamai thabiningi koi gi chahi mari makai sida high ripa ITI bu sanga kharaga thabo pangtok ta leibang am dana oiro aduga skill development da khara fruitful oire kitang kana badi phange hare aduga nga farming gi industry gi am khudong chaga da mafam ne di haibiri Jiribam gi miyam gi senthok lambi oibi yabasi ngasai gi kethel dusuni atu kethel so chayola madani ni khang hang ba masi ningti na hang taragadi hena economic activity legani miyam gi semelong khar chakhol kani habi wahum di thambiri adu tasing na hojik lari ba situation asida Jiribam gi miyam da livelihood generate to gi hai taragadi makoi gi hingna ba gi senthok lambi amaram da hargan job hai batare lenga sino phaba koi gi yumna khoding gi job amom phangni harini lenga ki haidi government job ki wari nate senthok lambi lehngani haibani aduna Jiribam gi miyam gi livelihood obi yabase ngasai Oza Surendra thabiri bise adum yabening bra otherwise Oza gi kari strategy lebi hoja Jiribam sidi Raj khoi 80% se la ba mukten people card holder 20% khak ye khoi gi masagi senthok lambi le ja hingari se adu mo gi khoi gi business ki kani se amata leki kar mai targa Jiribam parja hingani hai se khoi gi generation employment scheme jesu leki ba so ayang khanjai private sector je khoi gi wall bank lagi pesa lau tharaga khoi gi Jiribam ji ga wa gi bembo gi barak sakan bu lei ba je khoi gi ai khoi bengori hindu me ang makun masa si am hai ba mam di je
boy hinge mogi tikra da Bangladesh se purga mohina jam tang tang ne jole ba khoi samna ba khoi gi dariya phakta hai do aduna sikpa sagi kanu do lai ga di factory ma lai ta ga di khoi gi lai ba unemployed problem yam to bung mani aduna World Bank gi paisa gum thadar ba huji ki di khoi bank chu paisa ta ka de khoi maru Biren jo habi re anu anu bank chu la kre adu ana ga di khadi pro ba duga honorable MLA daina personally nuai tab de kari di ani ma bi tawri adi pabung bijoi lai mang matam tawri waja deben matam tawri dugi akhoi maru Biren mantri ori ga mang tawre ba huji matam du chakho matam du gi development la pani aduga honorable MLA na huji to ba Jiribam na tawri se public mayang gi expectation di jaude ba ma tawdu ne tawri maksu laibak thi bai du ko bengen ne maksu maksu so ma improve mak tawni mani mak tawgud ba mi ni ma jam ni ta padan de hol pani mak public ka jam samna la pa mi ni oi ma तब मागे लाइफ कोविड ने चाहिए नहीं मांग से सीधा मार डेवलपमेंट तो है वो पोतम मा तो नंगी दबने अब मा काइगा पर्सनल नुआय तो दिदि अदुगा आइना हुजु मणिपुरी प्रजा मियाम अमसुंग जिगाम प्रजा मियाम धानिनेबा म्यूट खनबंग मतमदा याम एक्टिव होइबा आइदि गवर्नमेंट अमसुंग सेंटर गा मरि थंगा वा आई वाक बंगंगबा याम इम्प्रूव होगा म्यूट मा खंदु अदो वरगा दाय खोगी या दो डेवलपमेंट लेगनी अदो नतना development sungko pola pengueva okay okay yam active oiba mihut ama kan bi ha bi wahum thambi mathang Abbas la sagi Abbas akhoi ayam mana aspiring candidates in BJP ngakte ne duna BJP ki lenga lak padagi Jiribam de am chauna development gi thabak mayam di tore adubu maya na pame ba ahong bodu makti lak pangamdri probably chahi ani covid na akhoi थबक मैम पैकेट पे यागे तो सो ओबी या हबी ओहम सिंह थंबिरी सिगी नैरेटिव से कदाय फाउबा कांग्रेस की एस्पायरिंग कैंडिडेट मैंने कांग्रेस में नामो इना मसी या बिनिंगी नत्रगे या बिनिंग दे करे हम थंबिनिंगे दुगा जिरीबाम की मियाम से ओजा कोई ओजा सुरेंद्र सु थंबिरे लायरबा 80% लायरबा सिंगनी सेंथोक लंबी लेजाबा से 20% मुक्तंग ओइगनी मरबना हारिबा 80% सिगी सेंथोक लंबी लेहनगी दमक्तदी करी तोबु या कमाय थंबिनिंगी सेंथोक लंबी की से सरकार साइना इंप्लीमेंट नसाई हाइजगितो अखोई अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ तौगे है तारगदी अखोई यामना हुजिकी फैक्टरी हुजी अखोईदा जिरीबाम दा स्टिल इसागी प्रोडक्ट थोगा रॉ मटेरियल दगी कइतगी थोगा लेजरीबा पोच है इवन अखोई रबर फैक्टरी तौबी याबा पोटने हैबा हाइदी रॉ मटेरियल जे तुम तारग ले मिंगोदा पिथोइने हैबा सुम मैम सिना मका एग्रीकल्चर सेक्टर दा अपलिपमेंट अखोई की सिगी सेक्टर दा सो अतुकी मतिक तौबा याबा लेखरेबा जिरीबाम की होइना अदु कांदा ngasai gi development gi haibasidi ekhoi loina mak hairu di aroi dol ga su hoju hoju ki ekhoi gi da livelihood se miyam da sian thon ba ya job haiba tare ne rural job hai gadra miyam da yumnong khudi ki job am phangan badi mathau ta duni job hai na khoi go mingi job na taba mane adu sugum mayam ji business phajana masagi hak leina phajana tawgi hai taragadi ai ngasai gi do masagi ekhoi gi nangna riba border ani sigi amna ekhoi understanding leibam su darkar leidori eba leisu leiri bane aduna yam easy method ta yam ekhoi gi ani sigi relationship strong oira am matungda ekhoi gi development jiki magi masa gi daita oibe aba magi ekhoi gi economy da bo ro am bo ro loina mak punna mak si growth up leigani haiba gi ai thamjage am da duga sida ekhoi gi education sector da daras aina ngasai palhog da bam khatang leira jiki ekhoi gi residential model school che hoji ekhoi ji da su leiba district ki wena masi सादी साबा लोइदी लोइरे लोइरा कांदा कोई के फंक्शन तौदना दुम उसीना खरचा अमरा खरचा तौरगा कैमता फंक्शन तौदना दुम लोइकी तौरे हुजिक लेसे ओके अब्बास की लाइन से फ्रोजन है तारे फ्रीज तौखरे कोई नेटवर्क इशू खरे लेबा माले मरमदनाई ओजा सबुदिन मुक लाक्चै ओजा 4.5 years hengre hojik lo electoral terms hoja ano fresh election se laktor ni marmaduna Kanana MLA Oigadouri ano election ta habu yahudre Abbas ki khonjan se yam interrupted ore hatar network kitan nuai ta male freeze tarog le ya matam da aduna oja sabudin la chachage chahi mari makhai sugrabni ne oja Jiribam ki miyam ki livelihood hatar sen thum koi sel lak pa ya base job habatar BJP ki lenga shena su maru ne BJP ki manifesto da ya se yumdong khudingi one job hai batare not necessarily government job adu madu phangan ba hoji pau ngamdri adu Jiribam oina di hoji pau ngamdri se koi industry to bu ya basu myam potential myam lere to bu ngamdre nga farming isu to bu ngamdre what went wrong oja kari so ki bale roja
ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ MSMEꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯤ 250ꯗ beneficiary 250ꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯅꯦꯟ ꯕꯦꯝꯕꯨꯗ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯂꯣꯏ ꯄꯤꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ implementationꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯦꯡꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯏꯗꯅ before election ꯃꯁꯤ ꯑꯃ ꯍꯧꯔꯅꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯅ another doll making ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯅ MSMEꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯈ꯭ರೆ ꯁꯤꯁꯨ another 350 beneficiaries ni and handloom and handicraft asu same ministry of MSME gi makhada amasu tori asu another 300 beneficiaries ekoi keno tawre masisu already government approved tawre Kenyan bamboo di sanction tawraga hojik final stage da leire beneficiaries singa ekoi piba yaba khudong sabadum piba andaki November manung da hawrani aduga loina atai hojik rubber haiba taradi rubber di Jiribam da hawbasi aini Jumthong Guding the campaign chalaga hawbun nipa sa iniaba. More than 1,000 families rubber the sustain we bane hojik. Aigi society am lai high society shigi members se 1,000 ni. Maki chairman se RK Nabinshana we bane aine secretary we bane matam duga aine pradhan we bane. Pradhan do 1991 tagi pradhan we bane ai. Rubber hawbun 1989 tagi hawbun. Hojikti mayamna kano to ubagi wani taseng na masi hawbasi ekoi ani homsina hawbani adu airiba kano se ekoi gi rubber gi marketing se masi kitang ate ato ko marketing ga khara khenai masi kano da ekoi gi share market te mari leinai aduna airiba business asi ekoi na tawbata ragadi industry ek small scale industry gi makhada airiba rubber gi su industry ma lingna na ba ina process ta leidi I try to read. Masi abhi arak pata aragadi 1,000 family ekoi sukshu self sustain o hen bangam gani ane thazai. Okay. Aduga ani suba mana residential school compete oraga uchira kanu area high risk masi lan bane. Residential school is under construction, not yet completed. Under construction like bani mongbong dani. Ari ba janga su mongbong dani aba. Residential school is under Ministry of Minority Affairs dani. Okay. Under construction line. Ado was aina hangzaki ba basic question se koi Jiribam gi miyam gi senthok lambi hai batare livelihood family khuding dagi at least mi ama job phangan ba hai batare it may be government job it may be private job aduna adugi job pi desu uzana thambi ki bata husiki rubber ki to 1,000 family adi 1,000 mi phangalani hai Canon bamboo gi 250 doll making gi 350 handloom gi 300 Madugi 900 mlare 1,900 family na trago 1,900 miyo khatani phangdu se aduna hoji voter khatata 27,000 ki mathak tani lairi se aduna population se charana adum 35-40 adum ormo ya atopa angang mayam hapchal matung sida voter chandam mayam sai tare aduna hai ribo mayam sigi family so hoi family budi akoina khara hanthana par phau buda ha betare job city yamna generate to mathau tai ha betare Jiribam gi damakta Jiri sigi plan se hoi aigi pandam di sidi koi tongan ba ministry ki makhada koi macha industry macha ma koi setup ta wam darkar hoy samna have the jiri da horticulture item da koi na samna have koi pineapple hai rasia ba pineapple banana turmeric ginger machi amna available hoy bani okay machi da koi na some sector khara da koi employment pi ba ya ba room lai bani tabo machi koi na hona bagi makha pole ai su hona bani hau khiba chahi ani makha ji thabo tawdaba gumbani tawbungam daba gumbani ab tawrisi koi gi because of covid aduna aina sum khanjabada kari gumba isona chanbidana mathangsi kabangam nagari masi gumbas problem asi solve tabungam gani at least 100% ngamdraga su 80% for this social jodana solve tabungam gani thajai okay sigi question si khoi uza Biren ta kitang walhok mala uza Biren kamai thambidingi khoi employment generation program hata Jiribam gi miyam gi damakta employment quickly thuna generate to bu yaga da se kaino da chahi manga ngairaga mathang gi term da thabak phangani hai targadi miyam do madu gi damakta vote pirak tong mande to yam thuna within 6 months natraga within a year gi manuk da makhoi gi employment generate to bu yaba scheme sing launch to bi targadi
ꯃꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯍꯔꯥꯎꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯟꯗꯤ ꯂꯩꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟ ꯖꯦꯅꯔꯦꯁꯟ ꯐꯣꯔ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯄꯤꯄꯜ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯔꯥꯖ ꯄꯪꯉꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯅꯠꯇꯅ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯅꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯧꯔꯦ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯒꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯏꯠ ꯀꯣꯂꯔ ꯖꯣꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗ꯭ꯌꯨꯔ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯕꯗ ꯏꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠꯂꯤ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯑꯞꯀꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯑꯞꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯁ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯔꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯁꯤ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠꯂꯤ ꯔꯥꯖ ꯃꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯋꯥꯒꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥ 3 ꯑꯗꯨꯒ 2 ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯕꯅꯤ나 ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯔꯨꯕꯗꯁꯨ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯟꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯐꯇꯔ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯕ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕꯤꯒꯗꯕꯁꯦ ꯖꯤꯔꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯖꯤꯔꯤꯗ ꯇꯤ ꯒꯥꯔꯗꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯆꯥ ꯕꯒꯥꯟ ꯑꯃ ꯃꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯚꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯛꯇꯣꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯏꯕꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯅꯨꯄꯥꯝꯆꯥꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯀꯥꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯔꯥꯎ ꯀꯦꯟद्ꯔꯗꯒꯤ ꯀꯥꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯀꯥ ꯕꯤꯗꯨꯔꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯁꯤ ꯑꯃ ꯁꯥꯁꯤ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯛꯇꯔꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤ ꯏꯟꯁꯇꯣꯜ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯥ ꯕꯒꯥꯟꯁꯤ ꯇꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯦꯀ꯭ꯋꯥꯌꯔ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯆꯥ ꯊꯥꯔꯒꯗꯤ ꯖꯤꯔꯤꯒꯤ ꯁꯣꯏꯜꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯖꯤꯔꯤꯒꯤ ꯆꯥꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯥꯎꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠꯁꯤꯡꯅ ꯄꯤꯕ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯥ ꯕꯒꯥꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯆꯥꯒꯤ ꯐꯦꯛꯇꯔꯤꯗꯨꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯅꯗꯔ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯨꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯝꯕꯨ ꯆꯤꯞꯄꯤꯡ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯔꯤꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯤꯞꯄꯤꯡ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯍꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯔꯣ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜꯁꯤ ꯆꯤꯞ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯄꯤꯔꯤꯅꯦꯕ 5 ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯦꯄꯔ ꯃꯤꯜ ꯍꯤꯟꯗꯨꯁꯇꯥꯟ ꯄꯦꯄꯔ ꯃꯤꯜꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯂꯤ ꯖꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯋꯥ ꯌꯥꯜꯂꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯔꯤꯅꯦꯕ ꯋꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯌꯥꯜꯂꯒ ꯌꯣꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯝꯕꯨ ꯆꯤꯞꯄꯤꯡꯗ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯚꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯦꯁꯦ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯌꯥꯝ ꯐꯪꯉꯦ ꯆꯨꯝꯃꯦꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯀꯩꯅꯣꯅꯁꯨ MLAꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯆꯍꯤ 5ꯁꯤꯗ ꯇꯧꯗꯕꯗꯨ ꯈꯛꯀꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯏ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯆꯍꯤ 5 ꯇꯧꯕꯤꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯗꯨ ꯚꯣꯠ ꯃꯌꯥꯗ ꯑꯩ ꯇꯧꯖꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯇꯥꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯝꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯊꯥꯡꯉꯩꯁꯦꯡꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯄꯣꯂꯣꯖꯤ ꯇꯧꯕꯤꯕꯅ ꯐꯩ ꯑꯄꯣꯠꯇꯤ ꯂꯩ ꯌꯦꯁ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯋꯥ ꯈꯛꯇ ꯌꯣꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯗ ꯖꯤꯔꯤꯗ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯇꯥꯔꯝꯃꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁꯀꯤ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯁꯦ ꯈꯪꯒꯗꯧꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯩꯔꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕꯅꯤ ꯂꯥꯛꯏ ꯖꯤꯔꯤꯗ ꯁꯥꯃꯨ ꯂꯣꯏꯕ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ ꯁꯥꯃꯨꯁꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯨꯔꯥꯟ ꯂꯣꯟꯅꯥꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯀꯦꯠ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯗꯥꯟ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯀꯥꯁꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤꯊꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯤꯔꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯆꯦꯅꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯤꯍꯣꯝ ꯂꯩꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯤꯍꯣꯝ ꯌꯣꯟꯐꯝ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯃꯥꯅ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗꯒꯤ ꯀꯤꯍꯣꯝ ꯂꯧꯔꯒ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯄꯨꯔꯕꯅꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯇꯥꯛ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯐꯖꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯇꯥꯔꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯕ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯤ ꯈꯪꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯤꯔꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯁꯦꯜꯐ ꯁꯁꯇꯦꯅꯦꯕल ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯉꯝꯒꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ Okay, reality ꯈꯪꯗꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯔꯤꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯈꯪꯗꯣꯛꯑꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯌꯥꯠꯄꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯕꯤꯔꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯁꯁꯇꯦꯅꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯑब्ꯕꯥꯁꯀꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯑꯣꯏꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯁꯁꯇꯦꯅꯦꯟꯁ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯥꯏꯚꯂꯤꯍꯨꯗ ꯖꯦꯅꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯣ ꯑꯣꯗꯤꯑꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯐ꯭रीꯖ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯕꯤꯌꯨ ꯑब्ꯕꯥꯁ
Saya ini haja betul, darah saya kem tanah teh, atai betul loina continuous tahu kan. Saya honorable MLA dah, aku gini saya ki mem adum haibiri yang pasal apa, aku gini model residence school ki matam saya adum nasab TV kan. Aina haja betul incomplete putih loidri kangjai. Tahu betul saya ki huji tat pokot padu ki mem tu ki semua haja ki bani. Ada cina tahu amma katang aina kangning ba mem ki praja ki voice aita re. Sarba Shiksha Abhiyan State Mission ki makada laiba, aku gini school taret haitare aikogi new primary school taruk ama adudagi upper primary school ama ulapna sigi taret sigi aikogi 2014-15 gi dagi construction tawkhiba suppose aikogi school maming sum khara haijage loidabagi ni go in haijarisa adu Rashidpur PS installment aikogi first and second di lokhraba aduga loidana leiba adugi adumba pot so dum na so dum khangbi rangani khanjai adumba mayam sum dara sai picture sum uchage example okay yes okay school mami sing do panbiro hai batare aduga ai matam se lo selak polo na ai next final question ka lak sagi Rashidpur PS number 2 Gawakhal Chingdong Laikai number 3 Ningthembam part 2 PS Dolakhal PS Wakhal PS Saluk 5 PH sigi taruksi aduga amana sure daras sigi tare sigi toraganda magi hujik installment second phase budi lokthograba third phase katang mokoi wala ganda hujiki construction leiba fibam jidi yamna mong ta dana leiba hai tare su sumba koi school koi praja gi hai tare ne all right katang yingchin hanni adu katang okay aro final question hai batare ji masi tenthak na ngasai oza Ashab Uddin su thambi khare khogi Abbas su thambi khare maruina economic activity si khara phahanab gi damakta akoi Jiribam gi kaithel hai batare masi khitang open up tauba ILP na maram oraga khoi chatok jasin si yada bana maram oraga khoi gi economic activity hai batare kaithel gi thabak se taubi yada bagi khudongcha da balai basina ultimately Jiribam gi miyam da madu gi checking phangi habi wahum leibani adu ILP si Manipur state gi damakta ri khwaidagi serious oba issue mo oi gabni na hojik su masi ningtin implement taude habagi problem le ni Jiribam dagi masi ningtina screen tawra ga thaja lakte habagi phaw wafam le ribani na ai yam ten tak na opinion ta lawjage ai oza Biren dagi hojage ngasai khoi MLA na su thambikre khoi Imphal khoi Jiribam area si dadi maru market area si dadi masi hangdok pa mathau tagani ILP le handaba mathau tagani habagi wafam na chingba to Manipur gi oina di khoi nongchup ki gate si ozana di ngasai nongchup gate se kanba mathau tae habagi wafam su thambibani na ILP ki matang sida aduga economic activity kankhal bagi matang so ada karai phawba masi reasonable oi hangdokpana phani khambi bran to ozana di masi kangada bani protect tawada bani habagi wafam su thambiri kamai habini goja yes raj kano ne ba sai gi akoi gi tumu da tawrisi likewise sumai tawdana business activities to tawba yana bagi system ama easy pass easy access yes akoi dum changi da tamu da changaga akoi pung khara leiba nungthin gi pung mari yodin la thok ko tok phaina tawbu sumaina tawbu da kai budi leite but adu akoina kaino ama khakti leiba raj mase ILP re yam palli se ILP ya yam pallaga bot ka bang gi bhapta leiba se be si khar bera leiba ko adu akoi ju protected tawningi but akoina haining gi sai jiri gi kai the jing sai kaino hairi se thaida da gi chanarakpa jiri gi bazar numit haibe se Monday ga Friday ga de Monday ga Friday ga si bazar numit oina phamaga atai numisina akoi gi phamoi phamdoboi tawbagi potu ne adu matam gi matungina mi yang phalapagi matungina hojikti akoi gi kaithen je nungti gi ka ba ya bagi potu di laire but Friday amusung Monday da kari bu dumaina di ka ba di laite adu ga basigi pose ILP na natti si ILP na natti okay ILP na natti but akoi gi kaithen je laire di system ama le jaram to system ama le jaram du nani yes aduga matamama ILP nate magi system ama Monday Friday ki market system ama legi bisna mar moraga atop missing se kaithel hang batar ga su economic activity hai ta kaithel ki activity se nikthina litte bani habagi हमने matang se uza Biren dusula se uza Biren kamai tha beningi ILP se ado area to hang tok pagi wafam na chingba na tra economic activity se nukti ge len ge hai tar ga di koi tamu gi mong na tra koi namphalung gi mong se sumaina le hen mathok tagani habagi wafam se lai ado ita uza gi kari ngot lebi asing badi jiri gi hojik lai ba jiri market se volume of business mamang edi yam chawrong asai ko gi MLA sahib na habi dumaina silchar da gi even Guwahati da gi lafoi lokera ko gi
vegetable sing logera akogi pineapple ki matang da resu ama harasu jiri ki Okay. product nam lai base up to the farmhouse akoi si gari thojan ba nungai jaram mi hariba then economy activities to dumai to bodina people's ki economy da yam development di tawi yam ating pangi people's adu budi khange adu hojiki without the career ni akogi ILP ki cannot say neglect to bodina ta by the way ILP chatna basidi akoi fully chatna batai in the meantime asai ke akogi ina vision of the thabi ki dumaina some system and some mechanism should be prepared for us Okay. to have three stages akogi samna haraga lupa tara loroga or lupa manga biraga nagi identify noi sigi business to kambu chang ba yani wire su Yes, yes. Great pass sama hai bata rahe. ulame thingjin bado aduga market laga hana jiri silchar gi bi gawati gi bi jiri market gari khamaga jiri gi product mayam leiraga puram bado hojikti akogi MLA na thambi gi bado maina pot se jiri gi putho asu kadai da puri no na thingum to ba aduna tumin na ko turen da lando gi hida puraga ture wang da yodi ba jiri gi Okay. pasar gi hoji Okay. ILP, yes. ILP na tabako ki kaithel area sang bagi special mechanism ama pass ama pamanga pibne khandi tara pibne khandi ama to mathuk tani habi hon thabiri uza surendra ki kari mode lebi ko ki kaithel ki economic activity se phagalan gi hai taragadi new pass system ama ILP sna state manung da sang nabgi da makta leijakhraga only kaithel ki activity area se gi da makta tongan ba pass masa ama mathuk tani khambi kari habi ni as sigi matang da yana dini 31st December 2000 da ekoi ILP gi issue indigenous people changbo ya da ko digi sigi issue ji da impact 14 January 2000 da aya ngang matam da RK Bobichan do tamu sunamani jawgimni matam du gi ekoi gi ji bam gi wang ma gi ekoi gi Bengali businessman khar lai mokoi na ga ekoi business se fail hoiba tare adu gi mathak da Jiribam manung sida ekoi gi tammi ba chhatra jing che ekoi gi school ekoi gi RK Sana tum school like tam lai adu mama mama pa changmang de school waja sing changmang de marum ga dem di aina government ju yam kan hajak bini marum di MNM to biaga only matek tu ekoi gi half kilo ekoi gi Okay. kanu dima bur adu ri di ekoi gi kanu ju ML samnu habi gi bido sam ekoi MN ba government mechanism Okay. only for gi tam special na ama semi bida kai da brai nai ake mo Okay, business story ba area si ki oina masi exemption ama thambi taragadi Jiribam gi miyam yam kana gane habne ko border area oi bani na business I'm running out of time. Yes, hojiki si akoi gi district level gi kano da discussion ta ugrabne ba TC na tawduna CSO mayam da kramai tawduna tawgada gi haiduna koiju masi darkar di oi ba tashe ga kan hospital jiri da leiba koi gi thangna ba da leiba border place ki poi hospital la even se jiri ba gi kali mai si ya maming chali mapa akoi thongwa madi me abju lai khorba la ko gi pass ka tra hai gi border ba di leiye tuna tarai de no ma local adjustment ga sai gi yamna awang ba thakta kano the MN to but tawdra su abakhat ki darkar oi hai bese masi akoi gi district administration da understand to ba leire jiri gi CSO sing da understand to ba leire mamang da kano to ado akoi da kitang ano ba oi basina duzen don se kitang kano to da hai tare aduna duzen dons ano ba duzen dons khara hapsan ma matak tabagi wafne thambi adu di darkar le yes abaso ngasai masi similar views thambi khare to tenten na line am tang kari additional Jiribam gi trade se amuka hena trade ana laingi oibi ai important ko gi border activity khara tawdia da madu gi damakta Jiribam da ILP se kitang amendment to bagi wafam mathok tayan khambi program thambi Abbas ILP ki dum chatna gani aduga masai ki pass easy method trade pass kumba natraga yamna business growth leina ba makoi ju changcha halaga pot tuna makoi ki gari waro XYZ makoi ki border thambiram ba adu kan dai koi market changa kan dai koi adum to hola kan da aduna phagada hai bi dum market ki damakta easy pass ama oza sapotin ju sai madu apun ju thambi khre lengakta madu gi proposal su torndong male keno oza business su thambi khre masi district level da wari sana basu lai khre adna aduna so far what is the status kamai thambi oza sapotin koi ILP ki matang sira na koi jiri area da easy pass ama pi bagi matang adu yam darkar ni maram jo competition ki matam ni market compete ta hoda koi na katang easy am darkar wai madu oza ki maike de ki lenga ta propose to bolai khra basine oza ai hoji fo badi ai honorable adu DC da kari da du haibet ningsing ba lai
Okay. Oji problem khara su lai bane even lohong ba se. Lohong bagi kano phau da koi gi jiri da har jiri da modern le ba. Oji di masih ki chang phau han ja kare. So aduna kadang relaxation ta bodi ta honing. Okay, kadang relaxation mathau taba kano border area oibni na. Yes, interstate ki movement khara leiba Assam Manipur Any community kung ama khatang lana raga leiba mafam oibani na chatok jasin tawba port lai thol sin tawba aduga Jiribam gi miyam da economic activity diam na kana ga market ama sulaibna maram oiraga masi gi trade system se phanu gi damakta madu gi tongan ba kogi pass system haigadra kogi trade ki pass market ki pass maming ama piba targa su madu ama mathau tabra habgi wapum sing thambiri aduga maru ina Jiribam gi miyam gi yai phanu gi damakta lambi thong boiro ising gi boiro pass system gi boiro health care gi boiro education gi boiro livelihood ki boiro aduga tongan ba department mayam non function oirga leriba mayam si hingana bagi function lo hena bagi matang do boiro tongan ba wapum sing ko intending candidate sing aduga sitting MLA na su phondo peri loina hari wapum sing asi koi Manipur miyam maru oina Jiribam district ki Jiribam assembly constituency miyam na tabi ramngani aduga laliba mikal asida karamba candidate ta piragana kanaba karamba candidate na makogi khwaidi ki chana ba candidate oigine habsu koi khandok chana bagi khudong chaba khara makai di piragane habagi manu hone ki tharam se mata shal jarge I'm really running out of time. Yes. Nataba akoy ki vote ticket phangdra ka lep kadra lep oidra changan ninge ba. Yes. Aduga akoy ki order BJP ki taruk yaure aduna oza Ashab Uddin da ticket pi ki taraga kamai tawda ki happy wafum yes akoy ki party ki ticket pi radi akoy ki party ki ticket to chat karne ba atopa independent candidate chingti lai gadra natra kana honorable MLA su independent oina lep to ribra she miya mangda habiyo ba ye oza Ashab Uddin ki kasa clearly tham khre okay BJP da pira gadi pare pira pragati atopa me yengani haidana therefore BJP ki atopa independent candidate bayam gi na sa hangja khre ja okay ai kano to ngatang tatlu budra taw to anyway okay yes aduna soidana miyam na madu decision lobgi khudong chaba ma piragani habagi north sida manu hunge tharam se matang sal sin jarge ngasi ki tharam sida oza Veerjeet oza Ashab Uddin oza Abbas Khan oza Biren amadi oza Surendrana saruk yabidana tharam se bathawa happy khiba amadi mapung fan gidamakta oza singba aroi basna amukana tha chapon rukchari appreciate your joining. Thank you. Masana ngasi ki manu hunge tharam ngasi ki edition se karam to bi ko kan dir payagani ko mail id impacttvnews@gmail.com natraga ko Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join to biraka comment amadi feedback tha bir piyagani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongthombam signing off.